Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Uma ukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ividiyo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka. Ziku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu inyanga kaNovember ngathi-ke inyanga ezizela namahlazo amakhulu ngendlela eyisimanga. Osukwini layizolo bekade kutrenda ukusabalala kwevidiyo ka-Adam no-Eva bezitika ngesithelo laphaya ensimini yase-Eden. Bekade-ke kuvela-ke indaba zokusabalala kwevidiyo yabazalwane abakhonza e-St John's Apostolic Church benza ucansi emagcekeni ngizothi awesonto, ngoba siyazi ukuthi-ke imvamisa bavame ukukhonzela ey'koleni. So osukwini-ke futhi kulo namhlanje kuvela-ke futhi-ke ezinye iy'ndaba zokuthi kunevidiyo-ke futhi-ke etrendayo ey'nkundleni zokuxhumana, ividiyo eveza umfundi nomfanyana engicabanga ukuthi-ke akuyena umfundi, beyitika futhi nabo ngocansi emva kwesikole nje ngemumva kweklasi. Njengoba sibona-ke kule video, ngifake nje iklip encane, ividiyo isiyophela. Uyambona umfundi nanguya ugqoke i-uniform kanjalo naya futhi-ke nepantyhose laphaya emaqakaleni, okusho ukuthi-ke ngiyifake nje ividiyo isiyophela ngenzela ukuthi-ke ngingavezi into ewumkhuba la ku-YouTube. Uma kuthi-ke uyafuna nawe ukuyibonela-ke le video etrendayo njengamanje-ke ephume emva kokuba kusabalele le ka-Adam no-Eva beyitika ngesithelo ensimini yase-Eden, ungangi-WhatsApp kwi-WhatsApp number yami khona kwi-description bese ngiyakusendela. Ngane zakwethu, ngibonge ukuthi-ke niyibukile ividiyo, ungakhohlwa ukulike ividiyo, usubscribe uma ungasubscribile. Ziku-Trend TV ngizohlezi ngikhona engenethela-ke iy'ndaba ey'sematheni usuku nosuku, ahlangabezane kwividiyo elandelayo.